Тема моего выступления – это становление и развитие системы государственности Чеченской Республики. Вы знаете, к этому вопросу на нашей территории в этом году уделяется особое внимание. Почему? Потому что в этом году исполняется 100 лет, 30 декабря 1922 года, создания государственной системы чеченского народа. Это, да, дата солидная для нас, для наших территорий Северного Кавказа, ну, для народов, у которых государственная система существует тысячелетиями, ну, для них, может быть, это и не совсем солидная цифра. Вы знаете, наши историки, известные историки не только чеченской национальности, но и в большей степени представители других национальностей, даже те, которые нас не совсем, скажем так, мягко любят, я имею в виду исследователи, они утверждают, что вайнахи – это автохтонный народ, то есть самый древний народ на Северном Кавказе. Сегодня разрабатывают разные версии, выдвигаются разные гипотезы, и в этих гипотезах, конечно же, говорится о тысячелетней нашей истории. Некоторые ученые говорят, даже 2000 лет назад у нас была какая-то государственная система. Ну, мы не будем об этом говорить, это долгая история, это спорные вещи. Мы начнем говорить о том, вот, когда сформировалась государственная система Чеченской Республики после Октябрьской революции. Октябрьская революция совершилась, как известно, в 1917 году. Естественно, как только идет разрушение любой государственной системы, каждый народ ищет свой путь развития. رحم الله امرأ دال بويل قنخية عليه الصلاة والسلام دال بويل قنخية والقيمة يوشوين وانا يلش بينهم دو دعوة إذا إيه تم الله ويتكبير شو من داس دا إيه تم خيل شو إيعا يصمن يوقوينا رحم الله امرأ دال بويل قنخ شنو بس قنخ شو إيه تم على قامرة أعان ولده على بيده شيء ذكريته شيء دوزل وجود وغدنا خين وجود ديه والقية معنا شيء ذكر شيء دوزل وجودنا وغدنا خين وجود ديه والدار قية معنا شيء ذكر إذا يزين وجودين دكتور إشتى قيوان تعبيش كده تقهي ديشتو وحقنا شدو تشدونا شيخنا عيا دوش كورت بوش أخذنا تلوش لري عندهم أكتو على مول قيقش أرو أرنو قامت ديش تبلح الخيش خندوش تودوش تلو مشروع وانا دغلي الله أكبر الخندوش تودير وقف بوتش بس دري دون غزاق زوجش لحدين دعيبوه بالجتك حلقة إيش والله جاكدو دون إيشتخن بودوزو إيمان شقيا جاكدو إيمان شقيا تأخذ صلاة جاكدو شيء دينا ننا خلقنا مخنا قيدي وشدونا يشتبزل كأبرا جاكدوش أول شيء يجلس وشداها وتم قاعدة أكتب والويا أورم ماشي شين دوز لقاح يوشدونا قاح يوكش خزحي غرساء دش ساء ويا دوز القيجة إش ألسم صومل بوليئة ويقول طولش إيمان النسو داوري لا لو استأكتب ويل مسنا دي ريز خليلة مسنا دي ريز خليلة شيخان إذ يرش حورنا شيخان حدا كان خزب وانا بيك دا أرض وانا خزب وانا يحكم برش وانا خزب وانا بيست قبل الجرمال برش لا دوجر لا دوجر وانا خزب وانا باخ بيزن وانا ترج دل نبغيتي أش بغيتي أرضع خزب بعد عبير كرش خير ولا دارس مسنا خير والحمد لله رب العالمين.